Muraho neza kandi inshuti za NCTV murabahora nizere ko mumeze neza ndabasuje mwe mwese aho muherereye amahoro y'Imana n'abana namwe natwe tumeze neza nongeye kandi kubaha ikaze kuri no channel yanyu nziza muze mwisanzure ahangana mu kirambi cyanyu muze mumererwe neza muvuge uyu munsi nabazaniye iki naje kuganira ku bantu bafite imyaka guhera kuri 25 kugeza ku myaka 35. Ngiye kuvuga kino kintu kubera iki muri iyi myaka nico gihe ubuzima busa nkaho bwo butangiye, nico gihe kiba kigoye, dushobora kuvuga ko ari igihe kiba kigoye, nico gihe buri muntu wese yibwira ko ubuzima bugoye, nico gihe buri muntu wese yibwira ko ahora yibwira ngo se abandi ko bageze hano je bungeze he. Impamvu nzanye kino gihe ngo tubashe kucigana ni igihe kigoye, umuntu wese uri hagati y'iyo imyaka 25 kugeza kuri 35 naze tubane guhera akanya tugiye gutangira kugeza dusoje ikiganiro cy'uyu munsi. Impamvu nazanye ikiganiro ngiye kubereka ibice bitatu bituma kino gihe kigora, bituma ino myaka guhera kuri 25 kugeza kuri 35 ivyo bihe bigoye. Nimuze tubane twigane muri ivyo bihe bitatu bifite n'ibisubizo byabyo n'ukuri tugomba kugenderaho muri ivyo bihe. Ikintu cya mbere muri ino myaka usanga abantu bagereranya ibintu byabo n'iby'abandi. Usanga cyagiye umuntu abyuka umusore cyangwa se umukobwa muri iyo myaka ugasanga byose mu gitondo atangiye kureba yareba kuri TikTok, kuri Instagram, kuri Facebook, ugasanga atangiye kuvuga umugenzi wanjye yaguze imodoka, umugenzi wanjye yubatse inzu, umugenzi wanjye yatembereye Dubai. Ico gihe kiragoye n'icyagiye niba wumva wawigereranya n'abandi ugahora uvuga ngo ese ko abacu bageze ahangaha njyewe ndi hehe, ugahora nyine bigutera stress muri ubwo buryo. Ariko ukuri guhari kuvuga ngo utuze umutima wawe wumve ko utagomba gufata icyo gihe ngo gikomeze, reka guha social media umwanya, kuko usanga social media kenshi 10% niyo usanga ari ko kuri kubagaragaza ari kuri ku ma social media. Aho ikintu ugomba gukora focusinga n'ibintu biguteza imbere, ureke kwita mu biza kuguca intege bikubwira ngo dore umugenzi wawe ageze, dore umugenzi wawe ageze, wowe ukiri inyuma. Ikindi kintu gisubizo ugomba kugira kuri ico gihe, ugomba kureka kubikurikira ukareka ibiguha stress aho ugakurikira ibiguteza imbere. Ikindi kintu ugomba kwibuka menya ko isaha yawe umunsi yageze, bizawe nabyo bizagera. Wirebera ku bandi ngo wigereranye ku bandi ngo uvuge ngo dore umugenzi wanje yatembereye Dubai ameze neza, reba umugenzi wanje yazindutse agura imodoka imeze gutya, reba umugenzi wanje we yubatse inzara yujuje. Reka kwigereranya, igihe cyawe kizagera kandi bizagenda neza. Ikintu cya kabiri muri ino myaka, iyo turi muri ino myaka usanga dufite igitutu cy'amafaranga. Muri ino myaka nico gihe umuntu afite igitutu cy'amafaranga, nico gihe ino myaka umuntu abakeneye akazi, umuntu abakeneye kubaka guhera kuri 25 usanga ari umukobwa ari umuhungu baba bakeneye kubaka. Rero muri ico gihe biragora cyane, usanga umubyeyi aza akakubwira ati se muhungu wanjye uzubaka ryari, mukobwa wanjye uzubaka ryari, ugasanga nyine ni igihe kibakomereye, kiba kigoye cyane. Impamvu mvuze ngo imyaka iragoye guhera kuri 25 kugeza ku myaka 35 nico cyagiye buri muntu wese aba ari gutekereza ko afite kubaka. Muri ico gihe akaba ari kubona ata mafaranga afite, muri ico gihe akaba ari gutekereza ati ndi muke bagiye kuyinkuramo, nta kazi keza afite, bari kushira igitutu cyo kubaka. Muri ico gihe ni igihe kigoye cyane, ariko reka nkubwire ngo ukuri guhari nuko 80% y'abafite iyo myaka bose bari muri ibyo bibazo, nabo bibwira nkuko wibwira. Rero ugomba gukomera. Igisubizo cya byose muri ibyo ngibyo kugira ngo uve kuri ico gitutu kiba kikuriho, ugomba gukomera ukiha amahoro mu mutima. Ikindi kandi ukagerageza gukora nk'ibintu utegura, twavuga ko ari nka budget y'umwaka, ukavuga ati uzuze mu mwaka nzakora ibintu nk'abingahe. Icya mbere nyine nzakora cyane, icya kabiri wenda nzizigama, nizigama n'ubwo busa two dukeya nabonye. Ikindi kandi umenye kwiha amahoro muri wewe. Ibyo bintu numara kubiturizamo uzamererwa neza. Icyo ni cyo gisubizo c'ico kintu cyo kwiha igitutu muri iyo myaka. Rero ikindi cya nyuma ngiye kuvugaho, iyo turi muri iyi cya gatatu nari mvuze muri iyi myaka kigenza kubaho cyane, usanga urubyiruko rwinshi muri iyo myaka guhera 25 kugeza 35 batekereza ejo hazaza. Wowe utekereza ejo hazaza uri nkande, uri Imana se? Aho ikintu ugomba gukora usanga benshi bivuze ati se mu myaka 5 iri imbere bizaba bimeze bite.
ese koko nzabigeraho ibyo ndi guteganya? Ahubwo ikintu ugomba gukora kandi ukamenya ari nako kuri, gutekereza cyane ntabwo bizahindura ejo hazaza, ahubwo gukora cyane nibyo bizahindura ejo hazaza. Reka gutekereza cyane, ahubwo kora cyane, hera ku bitoya, ibinini bizizana. Kiri aho ngaho, ijambo rya nyuma, uri mu nzira yawe, ntabwo wari wayoba. Niba uri muri iyo myaka, tuganira uri muri iyo myaka 25, 26, 28 kuzamura kuri 35, ntabwo wari wayoba. Uri mu nzira nzima, kandi gutakaza cyangwa se kugira manki nyine mu buzima nta shano ririmo. Uba uri mu nzira kandi ntabwo uri muri finale y'ubuzima. Ejo n'ejo bundi bigenda neza. Abageze kure bahereye aho ngaho uri, kora ibikureba byose, kuko umunsi isaha yawe yageze, ibintu bizagenda neza. Ese wari umurikiye uri muri iyo myaka? Gerageza wige bino bintu bitatu nari nkubwiye. Gerageza ureke gutekereza cyane ejo hazaza ngo ugire ubwoba bw'ejo hazaza. Ikindi kandi gerageza wumve ko utagomba kwigereranya n'abandi. Bariya bagiye za Dubai, bariya bagenda za Dubai kuryosha, bariya babayeho ukundi kuntu bagura imodoka uko bukeye n'uko bwije, wibigereranya naho ngo nuko mungana. Umugisha w'umuntu uragenda ukaza. Ntabwo itangaza ko ejo nabo bohebura wowe ukagira, cyangwa se mwese mukagira, kuko nawe umunsi wawe wageze, bizagenda neza. Kandi iyi komplikasiyo yose y'ubuzima yo muri ino myaka bizagenda birangira. Ndakeka abarenze iyo myaka guhera kuri 36, hari byinshi baba batakicitaho kuri bene bitwe twitaho muri ino myaka mitoya. Rero murakoze ababanye naje mufite iyo myaka, mukaba mwumvise icyo twaganiriye, mukumva birabafashije, mwandike muri comment muvuge ngo byari bimeze neza, n'ubutaha tuzabana.